Amen. Mungu ni mwema. Ngai ni mwega. Na amekuwa nami. Na ni akoretwo hamwe nani katika viwango zote. Thĩinĩ wa maũndũ-inĩ mothe. Kwa hivyo so today koguo mũthĩ I feel privileged to start before you. Nĩndaigua ndĩkĩte kũrũgama mbere-inĩ yanyu That we may share the word of God. Nĩguo tũgayane kiugo kĩa Ngai. Not because I'm the best. Na ti atĩ nĩ tondũ nĩ njagĩrĩire mũno. In fact, in this church I am the least. In fact, nĩ nitagĩrĩire mũno thĩinĩ wa kanitha ĩno. Because those people who have been preaching in this place, they have really blessed me. Tondũ arĩa makoretwo makĩhunjia gĩikaro gĩkĩ makoretwo makĩndathima mũno. And I feel I just want to sit there and listen to them again and again. Na ngakĩigua nĩ batiĩ gũikara na kũmathikĩrĩria rĩngĩ na rĩngĩ. So like on Sunday we received the message about about patience. Sunday twahunjĩirie ũhoro wa wetereri. And the message we were speaking together, we were speaking with Madam Mercy and we were saying it was a hard message. Twaragia na Madam Mercy na tukaiga nĩ ndũmĩrĩri yarĩ na hinya mũno. Because producing that fruit is not easy. Tondũ gũciara matunda macio ma wetereri ti ũhoro mũhũthũ. Personally, I came back to the church in the evening. Nĩ ndacokire kanitha-inĩ hwaĩ-inĩ ũcio. And I was really asking God, surely you sent that man to say those hard words today. Na ngĩkĩũria Ngai we ũtũmire mũndũ waku oke arie ciugo ta icio. And then I said, your grace will be sufficient for us to obey your will. Na ngĩkiuga ũtugi waku nĩ mũiganu nĩguo twathĩkĩre mũgambo waku. So Pastor John was very hard on Sunday speaking about patience. Na Pastor John nĩ agĩtũhunjĩirie ũhoro wa wetereri. Nĩ ndũmĩrĩri yarĩ na hinya mũno. And we were really blessed. Na nĩ twarathimĩkire mũno. Then he said that you cannot jump classes. Na tũkiuga ndũngĩrũga irathi. You stay there until you graduate. Ũikaraga hau na nginya ũrũgio kĩrathi kĩu kĩngĩ. And then he said that God has an image, a picture, has an image of ourselves that we need to conform to. Na Ngai ena mbica itũ ĩrĩa tũbatiĩ kũhanana nayo. And he said that God is not in a hurry. Na Ngai ndarĩ na ihenya. So he will make us and break us and make us until we conform to the image. Nĩ egũtũtura agĩtũthũkangagia agĩtũtura nginya tũgakinyanĩra. So there we are that week. Hau niho tũrakĩrĩ wiki ĩyo. And God, I know even you, I know everybody of us had something to do during the week. Because I know the fruit is getting produced in us gradually. And at the end of the day, we shall be fully mature. Ndĩramenya itunda rĩu rĩa wetereri nĩ rĩraciarĩka thĩinĩ witũ na mũico wa mũthenya kana marigĩrĩrio-inĩ nĩ tũgakorwo twĩna itunda rĩu rĩa wetereri. Something about the fruits of the Holy Spirit. Ũndũ ũmwe wa itunda rĩa Roho Mũtheru is that all of them they dictate maturity in a believer. Ati matunda macio ma Roho Mũtheru mothe matwaragĩrĩria mũndũ kũgimara thĩinĩ wa wĩtĩkio. We are not more mature than we can produce those fruits. Tũtirĩ agima mũno thĩinĩ wa wĩtĩkio gũkĩra ũrĩa tũngĩciara maciaro macio. Bwana asifiwe. Amen. So maturity is not in age. Kũgimara ti mĩaka. Because there can be a person advanced in age but still behaving like not a mature person. No kũgĩe mũndũ mĩaka nĩ thiangĩte no ũrĩa behave kana ũrĩa areka maũndũ nĩ aronania hena ũtingiaru ndakĩrĩ arakinyanĩra. Similarly, spiritual maturity is not about the years you have been in the church. Ũguo kũgimara thĩinĩ wa wĩtĩkio ti mĩaka ĩrĩa tũkoretwo thĩinĩ wa kanitha kana ũkoretwo. You can be in the church and maybe born again for 30, 40 or no ũkorwo thĩinĩ wa wĩtĩkio ũyũ thĩinĩ wa mĩaka 10, 30, 40. But then God, when he wants to, he is measuring maturity, or when we are measuring the maturity of a believer, is about how many fruits you have produced. No hĩndĩ ĩrĩa ũhoro wa ũgimaru wa wĩtĩkio wa thimo nĩ ũhoro wa nĩ matunda maigana ma Roho Mũtheru ũciarĩte. So do you love people? Nĩ wendete andũ? Do you have joy? Nĩ wĩna gĩkeno?
Today we are talking about joy. ntwero horo wa gukena. And that man usually have deep revelations about things of God. Say what I have said. Rudia. So when the man was speaking about joy, Na hindi ya kwaragio horo wa gikeno, I could see that when you have the fruit, na niguona hindi wina itunda riu ria gikeno, according to the Bible, in the book of Psalms, kuringana na Biblia thiini wa ibuku ria Thaburi, in the presence of God there is fullness of joy. thiini wa ukoroho kwa Ngai kwina uingi wa gikeno. So in the absence of the Lord there is no joy. Ngai atakiriho hatiri gukena. So if you want the presence, you have to have joy. Kogwa iko ni unda gukoroho kwa Ngai no nginya ukorwo na gikeno. So my sister told me this week, mwari wa maitu aranjirie wiki no, that for you to remain in the presence of the Lord, niguo wikare gukoroho-ini kwa Ngai, you remain to refuse. You need to refuse to take offense. ni wagirirwo kwigiriria ni kwirihiria kana ni gwika atia kuhingikaga. Because as you take offense, like the preacher was saying, hindi ya wahingika otoria muhunjia igaga, unakumbuka pale alisema ati ukoona mundu kaigua gutahika. Kwamba unafika pahali unaona mtu unafeel kutapika. When you take offense, you don't have joy. Hindi ya wahingika nduri na gikeno. When you don't have joy, you don't have the presence. Hindi utari na gikeno nduri na gukoroho kwa Ngai. And then when you don't have the Lord with you, you are finished. Na hindi ya Ngai atari ho wewe muthiru. Hiyo sasa niyo mahubiri ya Sunday ya leo asubuhi. Macio ni kiurio gia Sunday na muthiru cine. Na sasa safari ya Biblia inaendelea. Na rugano rwa Biblia kana safari ya Biblia igagithii na mbere. Padri agoshwo. Amen. So I'm happy this day. Demokenu muthi. Because the Lord is with us. Tondu Ngai hamwe na ithui. And I want us to start with a little. Nigwenda twambie na mahoya manini. The Bible says that we should not take prophecies for granted. We should not take prophecies for granted. Tutiagirwo kuoya urathi o uguo. So this week he reminded me about something that one of us told us when we were at NPC prayer. Wiki ino nirarikanaga undu umwe meri twerirwo twi kuria NPC. Actually, one of our brother Isaac, came to me. Brother Isaac ni okire kuri we. And he told me that this is the things the Lord has spoken to me during the prayer session. Maya ni maundu maria Ngai ajaririe twi kuria mahoya. That we wrote them down. Tukimandika thi. Tukimandika. I mean. So today, during the week, the Lord reminded me about one of the items that we wrote down. Na wiki no Ngai narandikanagia undu umwe twandikire. And the man of God said that the Lord told him that he is going to end Chang'a issue in Makwa completely. Ati Ngai ni amwirire uhoro wa Chang'a ni uguthira Makwa. So this week, when I remembered the things that the Lord is doing, God told me, don't take it for granted what is happening. My heart is behind it. Ndukanoe uria Ngai areka o uguo ni tondu Ngai e wira-ini akiruta wira. So as we have been victims of this thing, tukoretwo tuhutitio ni undu uyu wa Chang'a muno. And so individually and corporately, we need to thank God for what is happening and recognize and acknowledge his heart is behind it. Twita andu kiumbe kana turi ithuothe ni twagirwo gucokeria Ngai ngatho na tutamburi ati he undu Ngai akoretwo agika. Hallelujah. Amen. So quietly, I want us to have a moment of thanking God. Lift your hands up and tell God, thank you for what you are doing in our village. Tugikirite ni gwenda tucokerie Ngai ngatho ni undu yakoretwo agika thiini wa itura ritu ria Makwa. Thank God right now concerning our country, our village in particular, and thank God for our Vice President Rigathi Gachagua, and tell God that fire will not be quenched in the name of Jesus. Na tugicokerie Ngai ngatho ni undu wa ona munini wa mutongoria wa bururi ati ona mwaki ucio thie na mbere. In the name of Jesus. Thiini wa ritwa ria Jesu. Do not lose focus. Atutiagirwo kura njira-ini. Declare something in the presence of God. Rekei twarie undu kwikoro-ini kwa Ngai. Let us say he will not lose focus in the fight against illicit. Ndegute mwerekera thiini wa kurua na njohi. Say something before the Lord. Aria undu iguru wa itura ritu. Father, we bless your name for our village. We thank you, my Father, because you know all things.
There is nothing that is hidden before you. We bless you because your heart is behind. Rico seke tekla lide basika tayanda baseke la koyande basika likanta la kabaya kase. Roko ribara da bashika rirande baya. Roko seke tekla riba rinteke teke reke shaka. We bless him in the name of Jesus. Makaya labo seke teleke asata. Rikante makari debo seke rikaya. La kombarate lekeste la dibasai. Rako teke reba shaka. As a government take initiative, we bless the government in the name of Jesus. We declare more power. We declare more grace to carry out the work. In the name of Jesus, we bless you for even the readers of our village. We leave them before thy hands, my God. They will not give up. In the mighty name of Jesus Christ, they will not relent. In the name of Jesus, we declare that every force that will be against that fight will be brought down. Thank you, Jesus. Father, we bless your name for what you are doing in our village. Yes. Netwaiga newega gai. Guoko gwaku nikuo gutumaga maundu mega mekike. Na maundu maria matahotekaga ni andu we ni uhotaga. Miaka meingiria na koreririria ri ithue ati he muthenya ugakia tuigue gutire canga. He handu ukinyitie haro eyo na gutire andu mahotete no we no uhote. Na we ni uhotete ni twacokia ngatho. Ni tondu wa ikinya ria vice president ni twacokia ngatho ria kuhurana na njohi icio. Na riu ni tuoya moko maitu na iguru tukimwitiria hinya mweru ndagatigithirie haro yo nginya mikinyie gituri ateithitio ni roho mutheru. Thirikari yo twamĩambĩrĩria na kũrĩ we ĩkĩrwo mwaki ũngĩ mwerũ njohi we ĩhũranwo nayo nginya itũra tũrĩkehanda na gũkagĩa na ngumo ĩngĩ ĩna mwanya gũkĩra ĩrĩa ĩngĩ yanakorwo kuo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Atongoria aya me gũkũ thĩ othe tũramambĩrĩria na kũrĩ we twametiria hinya mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mahinya mothe maria mokagirira kana maria matongoragia wendia wa njohi thiriti ciothe iria ciĩtongagia na njohi ritetekeretio ne twacirehe we break them in the name of Jesus. Twaharukia mahinya macio mothe ikundi cio kuria guothe cingĩũngana twaria confusion ciroharagana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Methugunda ma ngoro ciao matikone ũtheri wa riũa twaiga oguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Amen. So we are going to go to the word of God. Tukuingira kiugo-ini. We are going to speak about oneness. Tukwaria uhoro wa urumwe. Oneness. Urumwe. Bwana asifiwe. Amen. So for the remaining minutes, dakika ici tigarite, we are going to Isaac, whoever is there, give us Genesis chapter 11 verse 6. Tuhe kĩambĩrĩria 11 mũraini wa 6. We are going to start with that verse and then move to others. Tukwambĩrĩria na hau tuthie kwa icio ingĩ. Whoever prepared this thing, it's just perfect. You should have much more and add to the content. It's just good. I need some more. Hallelujah. Genesis chapter 11, King James. Let us use King James version or amplified Bible. It's good. So whichever Biblia ikaigana Gikuyu. Whichever is yes. Let mwalimu read. Nake Jehova akiuga ũũ atĩrĩrĩ andũ aya merũmwe na mwarĩrie wao othe no ũmwe. Na rĩrĩ ũndũ ũyũ nĩguo mambĩrĩirie gwĩka na rĩu gũtirĩ ũndũ ona ũrĩkũ ũrĩa macirĩire gwĩka mangĩgirĩka. Amen. Amen. The Lord said, behold.
The word behold means see. Nikuga ni merutaniri kana ni andu merutaniriye. Bwana asifiwe. Amen. People can be in the same house. Andu no makome nyumba imwe, But they are not united. no matinyitaine. Si nyinyi watu wa familia mnajua? Living under the same roof, a husband and wife does not mean they are one. Quickly because of time. Mutumia na muthuri gukorwo me nyumba imwe tikuga ni manyitaine. You can be in one house but divided. No mukomwe muthuri na mutumia kana mwe nyumba imwe no mutinyitaine. You are not agreeing on anything. Gutiri undu muraiguithania. Bwana asifiwe. Amen. Eating the same food. Kuri irio imwe, Same water. mai mamwe. Using the same bathroom. Guthii bafu imwe. Everything the same. Gwika maundu mamwe na kurira thani yo imwe. But divided. No muko mutiri na urumwe. We can come through the same gate of the church. No tukire gate imwe na tuikire murango umwe. The same door of the church. Na murango umwe wa You kanitha. can sit next to a person you are not agreeing. Na no wikare hakuhi na mundu uria mutaraiguana. Niguo? Are we together? Amen. Okerio cio muriganete to ni akomire. Mwamusha mwenzako juu amelala. Assume ni akomire omokerie. Let us assume ni akomire then Tondu ucio kwanza tumwamushe. wetero ni arabata tutwarane hamwe. Huyu ambaye amelala anahitaji tuendanishe. Kanisa tuko pamoja. Kanitha twi hamwe. Being here does not mean you are one. Gukorwo twi haha tikuga twina urumwe. Yes. We can be as many as 250 here. No tukorwo turi andu ta 250. We can be as divided as 250 people can be. Na no tukorwo tugayukanite o toria uingi wa andu uingihite. But we are having the same preacher. No turatongori ni mundu umwe. Being fed the same message. Tukahunjirio undu umwe. Being saved by the same gospel. Tukahonokio ni ndumiriri ino njega ya mwathani Jesu Kristo. Going to the same heaven. Tuthia matuini. But divided. Matuini turathi kundu kumwe no ni tugayukanite. They say a divided house cannot start. Nyumba ngayukanu ndingirugama. Umoja ni nguvu. Urumwe ni hinya. A house that is divided cannot start. Nyumba iria gayukanite ndingirugama. Sioala Makwa has been in existence for 40 years. Kanitha uyu ukoretwo kuo miaka 40. We can be there for another 60 years until we are 100 years. No tukinyie nginya miaka igana. But if we don't build oneness, we cannot go far. Tutangiaka urumwe tutiguthi kuraihu. We cannot even be known more than Makwa, beyond Makwa. No twae kumenyeka nginya makiria makwa. Because when we are one, No tondu hindi ya twina urumwe, God is among us, those who are united. Ngai e hamwe na andu aria manyitaine. God can do what he is only the one who can do. Ngai no eke maundu manene kuri andu aria manyitaine. Acts chapter 2 verse 1. Atumwo igire muraini wa emwe. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord and in one place. Act ngapi? Yes. Mbili. Verse 1. 2 verse 1. Na muthenya wa Bedigodito. wakinya ri acio othe magikorwo mari o handu hamwe. Na hindi o iyo. Okay. They were in one. Okay. The only Bible that I found to be different is King James Version. And some other translations that follow after the King James Version. Yeah. And so, you are interpreting. I'm speaking, you are interpreting. Yeah. Thank you. So, King James is different. King James ne tofauti. Because other Bibles say they were in one place. Biblia igaiga ati mari handu hamwe. Kikuyu Bible say they were in one place. Biblia igaiga mari handu hamwe. King James Version is the original translation. Biblia no neo original neo ya taurirwo ya mbere. And so we can really enjoy this version today. Na koguo no tukene tugithoma. So, when the day was fully come, they were in one accord and in one place.
ate muthenya ucio wagikinya mari handu hamwe na ni mari maiguaine na urumwe. Bwana asifiwe. Amen. Then whatever followed we know. Koguo maundu maria marumirire ni tumoi. The Holy Ghost came upon them. Roho mutheru wa Jesu agiuka iguru wao, And they were all baptized with the Holy Roho Spirit. mutheru wa Ngai uka ithuru wao iguru wao magibatithio othe. Bwana asifiwe. Amen. Kanisa simameni kidogo. Turugamei Tuimbe wimbo moja. tuine rwimbo rumwe Ile inasema ruria rugaga ate gutire maundu mega monekaga. ngwatanĩro yaga thĩinĩ wa andũ a Ngai Eni na mangĩohithanio na wendo wa Jesu maũndũ manene noguo monekaga. Alpha Omega Jesu mũthamaki mũrũthi wa Juda mũnene wa nene. Eni Tuge haleluya na tũkene mũno Jesu nĩatoretie gĩkuũ na kwa ngoma. Let us have our seat. Let us have our Tũgĩikare thĩ. seat. Amen. So they were in one place Marĩ handũ hamwe and in one accord. mena ũrũmwe. Holy Ghost came upon them. Roho mũtheru wa Ngai agĩikũrũka akĩmaikũrũkĩra. We don't know what we miss when we are a divided house. Tũtikĩũĩ maũndũ marĩa twagaga hĩndĩ ĩrĩa twakorwo tũtarĩ na We ũrũmwe. don't give the Holy Ghost a time to minister to us. Hĩndĩ ĩrĩa tũtarĩ na ũrũmwe tũtikĩheaga Roho mũtheru wa Ngai kanya atũtungatĩre. Bwana asifiwe. Amen. I have been praying for the church to manifest the gifts of the Holy Spirit. Nĩngoretwo ngĩhoera kanitha nĩguo iheo cia Roho mũtheru wa Ngai cirute wĩra. And one of the answers that I received Na njĩra ĩmwe ĩrĩa ndamũkĩrire is that the church should be united. atĩ kanitha nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo wĩna ũrũmwe. Without unity, you don't attract the Holy Spirit. Gũtarĩ na ũrũmwe Roho mũtheru wa Ngai ndangĩũka. Without the Holy Spirit working in our midst, no healing, no nothing, no prophecy, nothing. Na hĩndĩ Roho mũtheru wa Ngai atararuta wĩra thĩinĩ witũ gũtirĩ kũhonio, gũtirĩ ũnabii, gũtirĩ atĩa kana atĩa. Bwana asifiwe. Amen. Ukiona mtu akienda kwa manabii usimuone baya. Ukana na mũndũ agĩthiĩ kwĩ anabii ũkarigwo karĩ kĩ. Our spirit is attracted to the supernatural. Roho witũ nĩ ũgucagĩrĩrio kũrĩ maũndũ marĩa mana igũrũ. Bwana asifiwe. Amen. So if the midst of the believers there is no prophecy, don't ask them if they go out there. Korwo gatagatĩ-inĩ ka andũ a Ngai gũtirĩ na ũnabii ndũkamori mathiĩ. Now the one who gives prophecy is the Holy Spirit. Ũrĩa ũheanaga ũnabii nĩ Roho mũtheru wa Ngai. If he is not in our midst, we cannot prophesy. Atarĩ thĩinĩ witũ tũtingĩratha. Bwana asifiwe. Amen. Tunashikana hii kitu. You need, look here. Tarora. Whatever we need, God has given us. Kĩrĩa gĩothe tũbatairie Ngai nĩ atũhete. Bible says that he has gifted the body of Christ different gifts. Atĩ nĩ ahete mwĩrĩ wa Kristo iheo ngũrani ngũrani. Miracle working people, they are in this church. Andũ a kũringa ciama me gũkũ. Prophets are in this church. Anabii me gũkũ. People who heals, people who operate the gift of healing, they are in this church. Andũ arĩa mangĩruta wĩra na iheo cia kũhonania me gũkũ. But it is the Holy Spirit who manifests those gifts. No nĩ Roho mũtheru wa Ngai ũtũmaga iheo icio irute wĩra. But the Holy Ghost came to a people who are in one place but in one accord. Na Roho mũtheru wa Ngai okire kũrĩ andũ arĩa marĩ na ũrũmwe na marĩ handũ hamwe. We can be in the same place but without one accord. Holy Ghost have nothing to do with us. No tũkorwo twĩ handũ hamwe no tũtirĩ na ũrũmwe koguo Roho mũtheru wa Ngai ndarĩ na wĩra na ithuĩ. He can minister to us individually but corporately we will never have an experience of the Holy Spirit. Koguo rĩ no atũtungatĩre ithuĩ twĩ mũndũ kĩũmbe no tũrĩ andũ tũnyitaine twĩ haha Because ndangĩtũtungatĩra. he looks at our heart. Are we united? Tondũ Ngai aroraga ngoro citũ nĩ tũnyitaine twĩ na ũrũmwe. We wathĩka no mũikaranie na cibũ na mũtiguanĩte tondũ na rĩngĩ he gaciro ũramũtwarĩra na twara wega. Baba Joki mnaweza kaanisha na chief na mwamujasikizana. Rĩu ithuĩ no twĩcirie ona cibũ magikaranagia na Boniface.
tunaweza fikiria kwamba wanakaanisha wana umoja, lakini roho amba Mungu ambaye aonaye roho anaona hawako pamoja. Roho Mtakatifu hawezi tembea. Lakini tuweza kuwa na umoja. Roho Mtakatifu yuafanye kazi bila kualikwa. Jambo ambalo nalita lembo ni watu wakiwa na umoja. Ule ulembo ambao hawezi kaa mbali nao. Tunafika pahali tukisifu kwa sababu tuko pamoja, anakuja na anafanya kazi yake. Watu waumini wanajazwa peke yao kwa sababu Roho Mtakatifu yu amekuja, ameuona umoja. Amen. Amen. Hallelujah. Amina. Hatuwezi pata mambo mazuri. Alikuwa na roho. Hakuna mambo mazuri yanayopatikana. Ushirika usipopatikana, ushirika si kukuja hapa tu, ni kuwe nyoyo zetu na mioyo zetu zimeungana, si umoja kwa upendo wa Roho Mtakatifu. Hallelujah. Amen. Warasifiwe. Amen. Tuweza kuwa kanisa moja na hatuna umoja. Hallelujah. Amen. Wakati wote hatuna umoja, unaweza ona kwamba siwezi kusaidia na chochote. Waweza muangalia mchungaji uone tu ni ule ni kijana, na muangalie huyo mwingine na uone venye alivyo mahubiri yake. Tengeneza ushirika wako na huyo mwingine ili Roho Mtakatifu ajie kila mtu kama venye walijiwa. Roho Mtakatifu alipokuja juu yao, hata ambaye alikuwa na mkana Yesu kwa kuulizwa swali na msichana, alihubiri kwa mkutano kuokoka watu 2,000. Amen. Huyo ambaye unaona hakai chochote, kazi yako ni umpende na utengeneze ushirika. Anaweza kuwa huyo ndiye msaada wako. Aheire mwili wa Kristo uyu agituika munabii agituika kio agituika ki nigetha mwili wa Kristo wakike. Basi mwili wa Kristo ulipewa vipawa tofauti tofauti na ili mwili wa Kristo ujengeke. Thina waku ukaya guthirira guku, shida yako itaishia hapa, no we na itemiri ya gutema tondu nigetha brother ucio agie na umiru wa kuhunjia andu ngirigiri makahonoka. Roho Mutheru no nginyoke. Lakini ukana kazi ya kufanya na hili ndugu yako ama huyo mwingine apate kipawa na ili ufaidike. Roho Mutheru okare, Roho Mtakatifu atakapokuja na iheo cia Roho Mutheru aiheana na ciambie kuruta wira ri, na vipawa za Roho Mtakatifu zikianza kufanya kazi, ule ugatoma murimu waku hone ndio cio muikaranetie, ni Roho Mutheru atari muikurukia na njira fulani. Atakayefanya maradhi yako yaisha ni ambaye mmekaanisha naye, ni venye tu Roho Mtakatifu hajateremka. Turanyitana kanitha wothe nginya wa restoration ya makwa Roho Mutheru atakuruta wira iyo no dini ta iria ingĩ. Basi kanisa hapa, kanisa hili letu, Roho Mtakatifu kama hafanyi kazi, basi hatuna utofauti na watu wa huko. Turanyitana kanitha. Amen. Hallelujah. Amen. Kanitha wa kiroho ni kurugaruga na guthioma na unabii na maũndũ ta macio. Basi kanisa la kiroho lina utofauti na zile zingine kwa kuwa wanarukaruka na Roho Mtakatifu hiyo wafanya kazi. Madhani ya goso. Amen. Wewe ile urabatara urute kazi yako na muhuthu, inayokubidi ni jambo rahisi sana. Ni uthondeke urumwe.
ni utengeneze ushirika mzuri na umoja na mwenzako. Wendo niguo utumaga urumwe hoteteke. Upendo ndio unafanya umoja na uwe. Hallelujah. Amen. Wendo niguo utumaga urumwe uhoteteke. Upendo ndio unafanya umoja uwe. Tutanakinya hau ri. Kabla tufike pale, reka tutirihe kaundu kau tukwaragia hau na Samueli wa mbere 17. Samueli wa kwanza 17. 52. Mutigamake mwa kuyo kuinuka, mwatigia kendo, mutigikinya thaa kenda guku. Samueli wa kwanza 17. Mstari wa 52. Mstari wa 52. Basi Biblia inasema, and the men of Israel, nao andũ a Israeli na Juda, yes, magiũkĩra makiugĩrĩria makĩrũmĩrĩra Afilisti na ihenya, makimakinyia Gai. Tigira hau. Bwana sifiwe. Amen. It's a story of David and Goliath. Ni horo wa Daudi na Goliath. David has just killed Goliath. Daudi ni oraga Goliath. Before David killing Goliath, Daudi atanoraga Goliath. David had been sent by the father to look how his brothers are faring. Daudi agĩtũmĩtwo arore ariũ a ithe ũrĩa marathi na mbere. Eliab was there. Agĩkinya Eliabu hau. And David is asking questions about this man. Mũrũ wa ithe ũrĩa mũkũrũ hau na Daudi nĩ aroria ciũria. Who is despising the armies of the Lord? Na aroria nũyũ ũratonorithia andũ a Ngai. Eliab heard about it. Mũrũ wa ithe ũrĩa mũkũrũ Eliabu akĩigua. And Eliab talked bitter words to David. Na Eliabu akĩaria ciugo ndũrũ kũrĩ Daudi. Akĩmwĩra we nĩ njũĩ gwĩkĩrĩra kwa ngoro yaku. Najua venye unajitambua. Woka haha nĩgetha wone bara. Umekuja hapa na ili uone vita ikiendelea. Wathani agocwo. Amen. Watiga tũbũri tũrĩa tũtarĩ tuingĩ twa mũthena. Umewaacha buzi ambao ni wachache wa mzee na nani. Hau niho tũkugaga atĩrĩrĩ. Tigo gũrona ũcio arithagia tũbũri tũnini. Venye unamuona huyo alivyo. Oraga Goliath. Akimuua Goliath. Israeli igima ligitengeria Afilisti. Israeli mzima ikawakimbiza Wafilisti. Ucio wonaga kanitha-inĩ te momosu, ambaye unamuona kama ana tondu wewe mukuru ona ni kihewa rĩngĩ nĩ kĩhĩwa akuire ta Eliabu tokwa nĩ akuĩte Daudi. Na wewe ni mzee, maybe ushawaimbeba kwa sababu Eliabu ashawaibeba Daudi. Unaona tata understand maũndũ wega. Unaona kama haelewi, ana uelewa. Ucio oraga Goliath yake, akiua Goliath wake, wewe nĩguo gatengeria Afilisti nawe. Na wewe ndio utawakimbiza Wafilisti. Kwa andũ gũkũ makona ũtheri nĩ tondũ wa mũrũ wa ithe witũ kwarahuka na kũhũthĩrwo nĩ Roho Mũtheru. Kuna watu wataona mwanga kwa ndugu kuinuka na kutumiwa na Roho Mtakatifu. Kwa andũ ndwari ciao imagiĩte mĩaka igathira kũhĩtũkĩra mũrũ wa ithe witũ ũrĩa wĩ harĩa thutha ahũthĩrĩtwo nĩ Roho Mũtheru. Kuna watu wamesumbuliwa na magonjwa kwa muda mrefu na watasaidika aliyeketi pale nyuma akitumiwa na Roho Mtakatifu. Lakini ni japo tu utakapompatia ushirika na wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atujie sisi wote. Ainuke. Na kufanya miujiza na unabii uendelee hapa. Shida ambayo imekuwa kwa familia kwa miaka 40. Daudi alipomuua Goliath, wana Israeli wote wakakimbiza Wafilisti. Tukituamke. Amen. Amen. Tusokere yani the mwito. Gotire maundu mega monekaga. Gotire maundu mega monekaga. Batanero yaga thĩinĩ wa Ngai. Na magio ithanio na wendo wa maundu manene noguo monekaga. Toikare ithe. Amen. Wewe Afilisti marakunyururia. Wafilisti wanakuambia mabaya, wanakudhihaki. Tondu we nawe uraira Daudi uri gakuragira Goliath. Unamzushia ama
unamdharau Daudi atakaye kuuria Goliath. Nduthondeke urumwe thiini wa kithomo giki. Basi siufanye umoja katika hii. Ndwende mundu ogu hana. Kanisa letu siupende mwenzako vinye tu alivyo. Roho Mutheru ikare kundu guku. Roho Mtakatifu akae hapa. Brother ucio wonaga ta hana undu. Ambao unaona hawakai chochote. Roho Mutheru ndari itheru arokira igwe ata Petro. Roho Mtakatifu hana mzaha, aliujia watu kama Petero. Mundu gukanite Jesu. Mtu ambaye alikuwa amemkana Yesu. Wewe ucio ukiwonaga hana atia. Ambaye unamuona anakaa aje. Ndari moru ta Petro. Hajakuwa mbaya kama Petero. Ndari arakana Jesu. Mtu ambaye anamkana Yesu. Roho Mutheru akimukira. Roho Mtakatifu atakapomjia. Atorie Goliath iria imokagira muturire-ini wake. Awashinde Goliath ambao wako maishani mwake. Ndio nawe ni ukahura Afilisti yaku. Pia wewe utawapiga Wafilisti wako. Hallelujah. Amen. 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 Ahibirania 10 muhari wa 24. Hibrania 10 mstari wa 24. Hibrania 10 mstari wa 24. Biblia inasema, Biblia kaiga na Gikuyu, hamwe na uguo nitwiciragiei uria tungi arahuranaga o mundu na uria ungi, nigetha twendanage na twikage ciiko njega. Gwata wendo niguo tumaga kugie na urumwe. Upendo na wafanya kuwe na umoja. Kwaga wendo gutigia na urumwe. Kusipokuwa na upendo hakuwezi kuwa na umoja. Wendo ni wagaga guku gatagati-ini. Upendo unaweza kosa hapa katikati miongoni mwetu. No bado tuli ahonoku. Na pia sisi bado tumeokoka. No Johana wa mbere 4 yugaga atiriri. Yohana wa kwanza 4 inasema, chapter yothe yari ti horo wa wendo, muhari wa 7 wa 12 wa 16 yote inaongea kuhusu upendo. No muhari wa Gĩbaũ niguo tuguthoma. Mstari wa 20 ndio tutasoma. Johana wa mbere 4. Yohana wa kwanza 4. Ithiĩ kĩaragia horo wa ũrĩa mũndũ wendanaga ahana na wendo nĩ atia. 7, 12, 16 verse 20. Yohana wa mbere 4 mũraini wa 20. Biblia kaiga, yes, mundu angikorwo oigaga ũ, niĩ nĩ nyendete Ngai na nĩ athũire mũrũ wa ithe-rĩ, ũcio nĩ wa maheni, amu rĩ, ũrĩa ũtendete mũrũ wa ithe ũrĩa atũire onaga ndangĩhota kwenda Ngai atakĩrĩ amuona. If a man say I love God and hateth his brother, he is a liar. Bwana asifiwe. Amen. Tutire na gĩthimi gĩa kũmenya wendete Ngai atia. Hatuna kipimo cha kujua upendo wako kwa Mungu unafika wapi. No haha he gĩthimi kĩa Roho Mutheru aratuhe. Kuna kipimo cha Roho Mtakatifu. Akorwo ndwendete ũcio ũngĩ wendo wĩ Ngai. Basi kama upendi mwenzako, akorwo ndwendete Ngai. Hallelujah. Amen. Andũ manyitithanagio makoo kĩndũ kĩmwe, nĩ wendo nĩguo manyitithanagia. Upendo na wafanya watu washikane. Hallelujah. Amen. Yada kũrĩkia nĩgetha mũthiĩ mũgakame arĩa makamaga. Nataka tumalize ili tukafanya kazi hizo zingine. Ndamwĩra thaa 9 ndĩgũkinya. Ndũĩ Ngai akorwo ndwendaga mũndũ ũcio ũngĩ. Haumjui Bwana kama humpendi mwenzako. Handũ hangĩ o Johana ũcio agĩcoka akiuga we ona rĩu we wĩ mũragani. We ni muuaji. Akorwo ndwendaga mũrũ wa thoguo. Kama humpendi nduguyo. Tutige na cia wendo to itingĩthira. Tondũ rĩu rĩ twambe tutigane nacio. Nĩkĩ kĩũragaga ũrũmwe? Nini ambacho chaua umoja? Nĩkĩ kĩũragaga ũrũmwe? Nini chaua umoja? Baba itu akĩng'anĩra rũgano kwarĩ na ng'ombe 3. Kulikuwa na ng'ombe 3, babake akamwambia. Yarĩ njirũ ĩmwe. Moja ilikuwa nyeusi. Ĩyo ĩngĩ yarĩ ndune. Hiyo nyingine ilikuwa nyekundu. Ĩyo ĩngĩ yarĩ ya white. Hiyo nyingine ilikuwa nyeupe. Ciatũraga ihamwe. Hao ng'ombe waliishi pamoja. Mũrũthi ndũhotaga gũciria. Simba hangeweza kuwala. He kĩũndũ gĩkoragwo ho ũrũmwe-inĩ ũgiragia thũ. Kuna kitu ambacho kiko katika umoja kinafanya adui akae mbali. He kĩũndũ kĩa ũngai gĩkoragwo andũ mena ũrũmwe
Kuna uungu kati ya watu ambao wako na umoja kwamba shetani haeziingilia kati. Kama umoja waleta Mungu, basi shetani atapata wapi nafasi? Amen. Kwa shetani akimenya muruthi ukimenya atiriri. Simba akajua isi ng'ombe ndigaciri asingiturania hamwe. Ng'ombe sita wala wakiishi pamoja. No sitaithuranire. Maybe ni waeke kando kando. Watenganishe. Na shetani akohana muruthi ucio. Na shetani anakaa huyu simba. Agithie kwe ng'ombe icio. Akaenda kwa hawa ng'ombe. Agira isi igire jero na njiro agiciira atiriri. Nyeupe na nyekundu na nyeusi akaiambia. Oyo mutune ri. Huu nyekundu. Uguo murona atunihite ri. Venye alivyo mwekundu. Anungaga thakame. Yeye unuka damu. Koguo hitina aria angebe no ndangikegweta. Koma ni mwara muno. Hitina aria angire. Hawa wanyama wengine maigua akinunga me kunene. Huwa wanasikia akinuka, wanahisi akinuka akiwa mbali. Oyo niwe ori mureithia. Huyu atafanya mliwe. Acio tosi hana utaithwe kweyenda ri. Kwa sababu wanakaa kama sisi twajipenda. Jero na njiro sikiuga tutikwenda horo wa uyo nyeusi na nyeupe wakamtenga. Sigetigana ole ya mutune. Wakaachana na huu mwekundu. Muruthi agethia kire ole ya mutune. Simba kamla ule mwekundu. Mwathani agocwo. Amen. Akihuruka, akapumzika, kigwa ni arenda kuria mundu ungi. Akahisi kwamba anataka kula ng'ombe nyingine. Agicoka hario. Akarudi kwa wao wawili sasa, nyeupe na nyeusi. Riu eguthi hari uria muiro eika. Akaenda kwa ule mweusi pekee. Kimwana nie ndirakuigwira tha nduri na bahati we. Akamwambia na kuhurumia, hauna bahati. Oyo mwero ri. Huu mweupe nyamu nginya utuko imuonaga. Ario ku. Yeye anaonekana hata usiku. Oyo niwe ori kureithia. Huyu atafanya ona kaba wewe muirui. Atafadhali wewe ni mweusi. Nduma-ini ndungioneka. Hauwezi onekana katika giza. Oyo ari gwitanagira uko. Atakuwa akikuitania. Mwero akirora akiuga na ngana muiru akiuga nganegu. Na ni kama ni kweli. No, oyo. Mwero akieherera. Huyu mweusi akaondokea. Muiru akieheria. Mweupe akabaki pekee. Riu magikirio o mundu rita riake. Wakaliwa kila mtu kivyake. Mmoja kwa mmoja. Ngomada ngihota gutoria kanitha atangitua o mundu aikare na njira yake. Shetani hata liweza kanisa haswa hili kama mtu atutakaa kwa umoja. No okaga akaheherera andu guku. Anakuja naambia watu hapa. Era ndisho riu ri. Na namwambia Baba Grace sasa. Ndaiguire Sifoni arabirie kuoya ihaki. Nisikia chief sasa anachukua hongo. Koguo ogienda guthera no kinya iguru we amuranie na Sifo. Kama unataka vizuri achana na chief. No wira waku ndisho. Lakini wewe ndisho tikumenya kana Sifo nio ile ihaki kando ile ti wira waku. Hiyo sio kazi yako. It's none of your business. Sio kazi yako. Tiga no Sifo waigua aya ange maheanite ihaki na makoya na nduwi. Isipokuwa ni huyu umesikia hao wengine tumechukua hongo. Ngai angiendete umenyage andu makihia guku. Mungu angejua, angetaka ujue kila mtu wa kiasi, angiakuhete uhoti wa kuona ngoro ciao. Angekupea uwezo wa kuziona nafsi. Maranyita mutumia ati ni githaria magatwarira Jesu. Wanamchukua mama kwamba ni mkahaba wanampelekea Yesu. Handu hangi Jesu akiaria uhoro wa utharia akiuga Musa amwirite mutikana tharanie. Na Yesu akiongea kuhusu ukahaba akawaambia Musa aliwaambia msifanye usherati. No urio keririria mundu ucio ngi waja ni atharitie. Basi atakaye mtamani mwanamke basi Ngai angienda umenyage aria matharitie ndangigo ti hongo ungihungaga guku ta mundu taina mutu. Mungu angeweza taka wewe ujue wanaofanya usherati, angiakuheire ritho rionaga ngoro ukamenya, angekupea jicho lionalo moyo akamenya Njui ira arerireirie ndirari Nairobi ira na Nairobi kwa hiki Nairobi angiakuheire ritho ringiona Njui, angekupea jicho lionalo
Nairobi ukona arerireiria hiki. Unaona brother Njui akiwa Nairobi alimtamani nani? No ngoma akakuwa na strategy ihana ya muruthi ya gututigithania. Lakini shetani anakuja na uelevu wake, Ugokirira mundu akora kanitha, unainukia mwenzako anatoroka kanisa. Mukaria mundu na ciugo guku. No ende ba guku tene. Tunamla mtu kwa maneno. Urumwe ukaga. Umoja unakosekana. Mukauga na ndirona mwalimu kahehu thiku ici wega, ndirona agitwarana hiki muno. Kahehu nginya ndahikanetie, aga gutwarana hiki agutwarana arume. Ni uramenya thiku ici turona arume taoni makuaniririe kana manyitanite moko ukahahuka to. Tunawaona wanaume pamoja tunashtuka. Ko kahehu ri nigetha amenye ndanyititwo ni kiundu kiria gikuo ri njaguo kumwana na aire. Na ili tujue kahehu hana hiyo habari, anafaa kuendanisha na nani? Ukinyitwo ni roho wa muruthi ucio wa ngoma, wona kahehu na aire turu ni rukano. Basi ukiona kahehu na wasichana, wewe unashikwa na maneno yako. Kiuria na tiriri cia mani wewe kwenda kwa muone nao. Ukwenda muone na arume. Ugoka ukaingirwo ni kiroho kiuru, ukonaga mehia nginya kuria. Nduri na were wira waku ni kwenda. Tuthomere andiko ri ha riugaga uhoro wa thire. Hallelujah. Amen. Thire uria we naguo ni Aroma. Romans. Hallelujah. Thire uria we naguo Aroma 13 muhari wa 8. Thire waku na mundu uria Roma 13. Romans 13 verse 8. Aha, muraini wa 8. Aya, Biblia kaiga mutikanaikare mwe na thiri na mundu ona uriku. Mutikanaikare mwe na thiri na mundu ona uriku, tiga o mwendanage. Bas. Ya gikuyu ya githungu irauga let no debt remain outstanding. Mutikae na ndeni. Musikae na deni. Mutikanaikare na thiri. Kwanza ya githungu irauga weka tondu irauga atiriri. Ya Kiingereza inasema except the continuing debt. O tiga thiri. Continue. O tiga thiri wa guthii na mbere. O ne thiri utangirihika. Ni deni ambayo haiziripika. Uture wendete mundu ucio niguo thiri uria wendete. Deni ya kupenda mwenzako. Ni tatu hamwe. Turatwarana. Yeah. Turatwarana. Thiri ni ucio. Deni ni moja. Ngai agakuria kwaga kwenda mundu, no ndagakuria ati ni warekire mundu ucio ungi eke atia. Hata kuuliza mwenzako alifanya aje. Ngoma atuhenia ugeciria wewe na ritho iraya ria kuonaga kiria riu gatura na mihuhu kanitha-ini. Mihuhu guko kwe micene mingi muno. Hapa kuna maneno. Church yaga wendo itongoragio ni uhinga. Kanisa ikikosa upendo twaongozwa na unafiki. Ngenagira andu amwe matari uhinga. Ngenagira andu amwe matari uhinga. Kuna watu ambao hawana kitu kwa moyo. Na ngeraga ndaririkana rutacio. Nikikumbuka watu hao na fly. Muthirite wa Rafael ekire oguo Rafael alifanya hivyo. Ndio mamweta kunyiha kina ni muraihu. Ekire oguo Alifanya hivi siku moja, akinjita haha nja. Akanita hapa nje. Na menya ni muraihu gukira mundu ru aragia atara guthire teni na haiti. Anaongea akikuangalia. Na ndugu ni ngwendaga twaranirie, ngoretwo ngienda twaranirie. Nimekuwa nikitaka tuongee tondu hena ndeto ndiraigua kuna maneno nasikia. Na nie kwa saragia nginya githungu. Nie ndirenda ku get from the horses mouth. Ndirenda kumenya kumo haria kihumo kihoro gaturuko. Ndikoretwo ngiona mutumia waku kanitha. Sijakuwa nikimuona bibio kanisani. Ndirenda unjire karukano kau tahe. Hiyo habari nipatie. Riu andu a Ngai riu ucio ni mundu riu. Wa mbere, jambo la kwanza, ndukahota gucorrect mundu. Ndukahota gucorrect na giko niki? Hautaweza kumrekebisha. Ndukahota kurunga mundu. Hauwezi mkurekebisha mtu utangikorwo we urathira wendo-ini. Kama wewe hauendei kwa upendo. We ona gut ona umiriru wa guka hari nie
no korirwo ni unyendete ugoka kunjuria mahitia maya wikite niki. Basi ukakamavu wa kunijia mimi ili unirekebishe, basi ijapokuwa unless you love me. No akota na wendo urithianagia na behuhuta andu ari ange. Lakini kama unipendi utakuwa ukichukua lolote usikialo. Mundu ngirugamana nanie kiria kiheaga mundu umiru arunge mundu ni wendo. Kenye kinapatia mtu tukakamavu wa kumrekebisha mwenzako ni upendo. Kwaga wendo andu matiago na muhuhu. Kukikosa upendo watu wanaachwa na maneno tu. Okay, ha mwese kina Ben. Kanitha wito miaka yo jikarite ko hana atiriri. Mundu no oke. Kanisa linakaa hivi. Mundu either ni guthura kana ni atia. Akoro araigire Njui ni ararumirie mama. Njui alimpiga bibi yake. Na aya leu kahehu niwe urenda kumenya ndeto icio wega. Na mimi nataka kujua hiyo habari vizuri. Na tukora leu tukiaria haha na brother. Na nimewapata wakiongea. Leu twaragi uguo. Wameongea. Acoko yoka. Na mimi nimekuja. Leu ni ndirio haha twina Ben ri. Wakiwa pale na Ben. Leu twi haha uguo amuonagiriria na meniuro akamuria ati ndiraigwa niki brother arekire. Ni kanitha no wikaga uguo. Kanitha no njega. Nikio ndirauga hili kanisa ni nzuri. Mutarafa eri turenda arume tacio na atumia mahana uguo. Tunataka mtu ambaye akona ukakamavu wa kukurekebisha. Aikaraire. Mundu uroka agakuria tire brother. Mtu anakuja anakuuliza. Nani agocwo? Amina. Andu angai magikiritwo ni andu anduriri. Tumepitwa na watu wa dunia. Ukiria thuri itura ingihe mburi tondu mundu rume ucio arakuhurira thimu yakwa Njui uka gwakwa. Huyo mtu anakupigia simu anakuambia njoo kwangu. Ndenda ujiria uno. Nataka uniambie hivi na hivi. No ru acio angetiga reke kunyiha acio angeru ni ari na tuturiti uguo. Tumeishi hivi. Guko niguo turianaga uguo. Thiri uria uma naguo wakwa ni unyende. Hile ndeni ambayo tuko mimi na wewe ni unipende. Ndahitia wendo ugukuhe ugi wa kununga. Nikikosea basi upendo utakupea hekima ya kunirekebisha. Wendo ugukuhe umiriru wa guka kuri nie. Upendo utakupea ukakamavu wa kukuja kwangu. Wendete mundu tiguthekora theka ni thina uria ena gukana rihia riria ehitie. Ukipenda na ruo ngoro. Ukipenda mtu hautakuwa ukimchekelea kwa shida ambayo anapitia, utakuwa na uchungu kwa moyo. Tena mundo ithe wa Magwithi akiuga atirira kihunjia. Baba Magwithi akasema siku moja akihubiri, he undu wa mukorire gwake mucie. Kuna jambo lilimpata kwake. Wegie muiretu wake. Jambo la msichana wake. Tene ndari guku guo no ni ndirikanaga undu ucio ni umwe wa maria ndirikanaga ona ko ndi memory nene muno. Hilo ni jambo huwa nakumbuka. Akiuga atiriri. Akasema ndireciragia thutha ni kaundu gathire na mbere ka muiretu. Ni jambo lilikuwa limeendelea. Akigia mwana. Thutha uria gwathire akiuga atiriri ndireciragia ati mukururungana gwakwa muke munjire pole. Nilifikiria kwamba mtakusanyika mje kwangu mniambie pole. Tondu undu uria wonekete wa kiroho ni muru gukira gikuo kia mwiri. Kwa sababu jambo ambalo limepatikana la kiroho ni mbaya kuliko kifo cha huu mwili. Tondu na kaba mundu akue kimwiri na ndagakue kiroho. Kwa sababu afadhali mtu akufe mwilini ila si kiroho. Undu ucio unjaragiria atiriri. Hilo jambo la ninenea. Areririria atiriri. Anatamani na arikorwo he mundu ungigua ruru uria ndiraigua. Mtu tu ahisi uchungu nao usikia. Uhisi. Bwana asifiwe. Amen. Uiguagira mundu ruo ni kumwenda. Wahisi uchungu kwa mtu kwa sababu ya kumpenda. No angikorwo wina thina wa kindu twitaga self righteousness, we niwe muthingu, we niwe mwega, we niwe ohana, ndungigua ruo ugukenera uguona nigetha we woneke we niwe mutheru. Ciana ciake ni ithuke, ciakwa ciagire nyoneke na Njui kurera. Lakini wewe kama ni mtu wa kujiona basi utafurahikia mtu mwingine akiyapitia. No wina wendo. Lakini ukiwa na upendo, ndukimemereke ndeto cia mwana wakwa, hauwezi eneza maneno ya mtoto ambao ni wangu, utakuwa na uchungu. Ona ni uguka kunjira pole.
utakuja kuniambia pole. Mundu utari na wendo eguthia kiugaga ni muthuri wa kanitha ni rakiona uria mwari aragikire. Kama wewe huna upendo basi itakuwa kazi yako ni kuyaongea. No akiona ndakiwe kurera. Wanyambura ni kwaga wendo. Hiyo ni kukosa upendo. Mundu cio ngiona uru, mundu cio ngiona, mundu cio ngiona kwehia kwa mundu cio ngi tondu uramenya ni gukagiria ona we ukinye haria Ngai endaga kinye tondu giki ni kiga giaku. Hiki ni kwa Kristo. Ungithua ngigakinya gatukuyu ngukona ihinda iritu. Kama venye mguu wangu kama hauko sawa nitakuwa na wakati mgumu kufika gatukuyu. Kristo nigetha ukinye kuria Kristo. Mwili wa Kristo ili ufike kwenye Mungu anataka. Hatari na mundu ucio muhuthu muno we ukimwona na maitho ma mwiri. Kwa huyo mtu mwepesi sana ukimwangalia kwa macho haya. Uguthua muno na ni ukwa ihinda inene utari wa kinya kuria. Itakulemea sana kufika penye Mungu yuatamani ufike. Bwana sifiwe. Amen. Tugeke atia? Fanya hii vipi? Aroma 14 muhari wa 4. Tugakuye kuinuka riu. Kanitha mutikamake. Tugakuye biu. 14 Aroma 14 muraini wa 4 Biblia ikaiga kai we uriu uratwira ndungata yene mweneo nowe wa gutua kana nerugie wega kana negwite. Who are you to judge someone's servant? We uriu wa gutwira ndungata yene To their own master servant stand or fall. Mweneo niwe uwe kana niwe ugutua kana nerugie kana negwite. This part is beautiful. And they will stand, for the Lord is able to make them stand. Na ni kurugama tondu ona no kurugama like no tore na githungu straight direct and they will gombo icio and they will stand, na ni kurugama for the Lord tondu mwathi wacio is able ni egutuma to make them stand. eno hoti wa gutuma irugame. Tungata ici imumenyage utungata rina mwene eni urio menyaga utithetie urio menyaga wihandite ate mwei wa githima giuke tondu wira uyu ni waku riu agathimi ikiharuka. haleluya uginya murito wakio gathuthuria tucotwo ndukanone kanyita kauru. indi wengi mundu ehia ukokinaga rwimbo ru kanitha ukiriraga hwaini onako ukata Nikodema weika mwenzako wa kiasi basi njoo kanisani ukilia kama utakuja peke yako. Ukiugaga mwei wa githima uka ambaye aingia kilindini cha moyo. Uria ndiraiguire Njui ekite mwei wa githima uka. Wewe Mungu njoo tondu wira uyu ni waku. Hii kazi ni yako. Wewe utaiguaga vivi. Wewe ambaye hauhisi chochote. Ucio niguo wira waku kurutira muru waku. Hiyo ndio kazi yetu. Twe hamwe. Amen. Macio mange matiumanite na Ngai. Hayo mengine hayajatokana na Mungu. Maimanite na umwiri. Ni ya mwili tu. Na gutiri kundu kanitha ungithie. There is nowhere a church can go. Gukorwo twi rungu rwa nyumba imwe tikuga twina urumwe. Being under one roof does not mean we are in unity. Kwaga urumwe ni kuga Ngai ndari wira akaruta thiini witu. Lack of unity, God will never work anything in us. Na arithiaga akirutaga no ekuruta kahora gukira uria angiarutire. Atafanya polepole kuliko venye angefanya. Hallelujah. Amen. Kwa andu matina akoni uguo andu matiganaga na mehia atia nigetha tukirikie no hatarore o hatu. Tiga gucunga raini ithatu. Angiko we tiwe murori wa muru wa thoguo ri. Kama wewe si ambaye unaangalia mwenzako, muru wa thoguo agirwo kumukinyukithia makinya mariko. Wafaa kumfanya atembee kwa njia zipi? Taru wa mbere nginya Yesu ni igite mundu ehia kanitha-ini agirwo ni gwikwo atia. Mtu wa kiasi kanisani anafaa kufanywa aje? Tiko ya kemero uhurire andu aria mekanua karaihu kanitha-ini. Meke atia? Agirirwo akorwo toguo kunyihekire agukore uguo. Wafaa kupatwa. Au Sunday ndaikaririe othe ni arume atatu guku kanitha-ini. Ni rekeje maundu maria nyonete guku. Seamani wa thuri na wa mwandu nau. Ona kunyihati andu haria hothe ndirahinyiriria koragwo ho Ngai aromurathima.
Geto ngero ikarathi haha. Akaitwa akaambiwa kaa chini. Ngeruterwo ibuku ria thuri. Katolewa kitabu cha wazee. Ngero brother turenda twiri atiriri. Nataka kutuambie we muyuthi kana we muthuri. Wewe ni mwanarika ama ni mzee? He kundu ritwa rĩa kuritaroneka haha. Kuna pahali jina yako haipatikani hapa. Ngiarĩrĩria ngiuga ona nĩ ngutengere nĩ ngutumitwo ngire ngari he kundu iratwara indo na guku ngiarĩrĩria ngicoka mũhuko ngiruta mbia ritwa rĩakwa rĩkĩambia kwandĩkwo kundu kũu. Ndenda kuga atirĩrĩ. Nataka kusema wa mbere manũngire tondũ nĩ manyendete. Walinirekebisha kwa sababu wananipenda. Na niĩ ndarũngĩkire tondũ nĩ ndĩmendete. Na nilirekebika kwa sababu nawapenda. Mũndũ wendo nĩ njĩra igĩrĩ. Upendo ni kwa njia mbili. Mũhĩtia akoe na wendo. Ambaye amekosea na upendo. Mũrũngani akoe na wendo. Anaye anarekebishana na upendo. Nĩ gũkũhoteka. Inawezekana. Ũkamũkora kĩũmbe ũkamũria ndĩraigua atĩ unanona ndeto icio nĩ ciama. Kwamba nasikia hivi na hivi. Ogo nĩguo Yesu aigĩte. Hivyo ndivyo Yesu alisema. Wahibrania 12. Wahibrania 12. Muhari wa 2. Mstari wa pili. Kuona ate nĩ tũthiũrũrũkĩirio nĩ aira aingĩ mahali. Kuona kwamba tumezungukwa na washuhuda wengi hivi. Washahidi. Nĩtwĩyaũrei. Basi nĩtwĩyaũrei. Tujitue maũndũ marĩa matũrigicaga. Mambo ambayo yatukwaza. Nigetha tuhote gutengera kĩhĩtahĩtano-inĩ. Na ili tuweze kukimbia mbio ambayo iliyo mbele yetu. Tucũthĩrĩirie Jesu. Tukiangalia Yesu Kristo. Ũrĩa arĩwe mwambĩrĩria. Aliye mwanzilishi. Na mũrĩkĩrĩria wa wĩtĩkio witũ. Na atakayemaliza imani yetu. Ndeto iria cia gũkũ ikiario kanitha-inĩ nigetha andũ mehandere. Maneno ambayo yanafaa kuwa ikiendelea kanisani ili kanisa lisimame. Sia mehia maya na mehia maria. Si dhambi hizi na zile. Ũmũthĩ nĩ kĩama tũgũkania thuri. Leo tutawakanya wazee. Rũciũ tukamakania ũhoro wa kĩama kĩa maheni. Tutawakanya kuhusu kikundi kingine. Ndeto na mehia cithia cigĩũkaga njerũ. Dhambi na maneno ya dhambi hukuja mpya kila siku. Acoco witũ matioĩ arũme no mahikie arũme. Nyanya zetu hawakujua kwamba wazee waweza wazee. Acoco matingĩahunjĩirio mehia macio. Hawangehubiriwa hizo dhambi. Bwana asifiwe. Amen. Mehia mathiaga magĩũkaga merũ. Dhambi huja mpya kila uchao. Mũndũ nĩgetha atigane na mehia rĩ. Kila ili mtu aachane na dhambi. Ahunjagĩrio kĩhunjio kĩrĩkũ? Anahubiriwa mahubiri yepi? Na ili ambiwe jiondoe, jitue, anahubiriwa vipi? Anaambiwa kuona kuna washahidi wengi hivi. Gideoni alichiwa na akatumiwa. Rahabu alikuwa kahaba. Yesu akazaliwa katika ukoo wao juu ya imani. Danieli waliokolewa kwa imani. Washahidi hao juu wametuzunguka. Pia sisi tuweza. Na tutajitua na tutajiondoa. Kwa hivyo, kwa sababu tumezungukwa na washahidi wengi hivi, jitueni. Dhambi ambazo za wakwaza kwa urahisi. Amen. Dhambi zaondolewa vipi? Let us run the race with perseverance. Yes, the race marked out for us. Next. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith. Bwana asifiwe. Amen. Watu wanajiondoa dhambi yaji. Vikwewo na kanua. Si kuambiwa kwa mdomo. Kila mmoja atafahamu dhambi ni nini.
Gutie mundu mugima tagutharire gwikatia. Tutakwambia watu, hatutawaambia watu wachane na hivi, kila mtu atafahamu. Alifanya dhambi ya usherati akijua. Alikunywa pombe akijua ni dhambi. Kujua dhambi hakuna nguvu za kukutenganisha na dhambi. Nikitaja dhambi zote ambazo tunaweza fanya hapa haiwezi kusaidia. Kuachana na dhambi, kujiondoa dhambi, kumwangazia Yesu. Wakiwa pale jangwani walikuwa wanaumwa na nyoka, wakajengewa nyoka lingine, waliishi uhai kwa kuangalia nyoka. Haya, tunamwangazia Yesu, tunaendelea tukifanana na yeye, macho yetu yakimwangazia Yesu. Itatupea nguvu ya kutubadilisha, tutabadilika kwa hali nyingine, tuendelee tukifanana na Yesu. Mtenda dhambi akishikwa ni alilikanio, kubushwe. Sokia maitho hari Yesu, rudisha macho kwa Yesu. Walipoumwa na nyoka hawakuangalia nyoka, ila waliangalia. Hauwezi maliza dhambi katika mwili wa Kristo. Angalia ambaye anamaliza dhambi. Kuangalia Mungu kuna uwezekano zaidi ya kumaliza dhambi. Bwana asifiwe. Amen. Watu wanatakatika kwa kuangalia Yesu. Sio dhambi zinaweza fanya tukue hatuna umoja. Haukuwa na, it was not your right to know up to what extent your brother have sinned. Your debt was only to love this person without counting. Amen. Amina. Tumemaliza. Kuna wimbo ambao unaimbwa kwamba mlembo sana. Onakana maoja makoa ekioneda kwa bara nowe wikidera. Kwa thini wa mwili wa Kristo, katika mwili wa Kristo tupendane hatari gutindirira mauru bila kuangalia mabaya. Na ithio twendana tukugia na urumwe, na tukipendana tutakuwa na umoja. Twagia urumwe Roho Mutheru eguikara gatakati-ini gaito na itare thini witu. Tukiwa na umoja, Roho Mtakatifu yu atakaa ndani yetu. Iheo cia Roho Mutheru irute wira wega guko. Vipawa za Roho Mtakatifu zifanye kazi vizuri hapa. Bwana asifiwe. Amen. Ali arwaru Roho Mutheru egukumarihonaga matari ahoere. Ambao ni wagonjwa watakuwa kiponywa. Roho Mtakatifu akiwa hapa. Wanabatara kuheo mwerekera wa maisha, maria mukagira mwerekera kuhitokera Roho Mutheru turi ogo. Wanaohitaji mwelekeo watakuwa kiopokea mwelekeo hapa tu. Na tukarekia twe mwili wa Kristo wina hinya. Tutamaliza tukiwa mwili wa Kristo ambao una nguvu. Amen. Amen. Simama. Tukurugama. Tumalizie. Turekererie. Kila mmoja wetu amesikia. Ithuothe nĩ twaigua Mungu alikuwa ananena nasi. Uria Ngai akwaragia na ithuĩ. Kwa hivyo nataka tuimbe pambio inayosema, ngwenda tuine rwĩmbo rugaga, Roho wa Bwana twakarika utawale. Roho wa Ngai twakũgwata ũgeni ũrute wĩra. Roho uka Roho wa Ngai, timiza mapenzi ya Bwana. Fanya mapenzi ya Bwana. Ni ya kukuingiza katika maombi.
utawale. Karibu Roho, fanya mapenzi ya Bwana. Karibu Roho, fanya mapenzi ya Bwana. Roho wa Bwana kwa kualika, karibu Roho, fanya mapenzi ya Bwana. Karibu Roho, fanya mapenzi ya Bwana. Fanya mapenzi ya Bwana. Karibu Roho, karibu maishani mwangu. Roho karibu, karibu kwa njia zangu, karibu kwa mawazo yangu. Roho wa Bwana karibu, utawale nia zangu. Karibu Roho, fanya mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni yapi maishani mwangu? Karibu Roho, tawala nia na mawazo yangu, tawala mienendo yangu, tawala njia zangu Bwana, tawala kushindwa kwangu ewe Mfalme, tawala kuondoka kwangu na kurudi kwangu pia. Karibu Roho, karibu nielekeze Roho wa Bwana, na kualika utawale, na kualika utawale, tawale mapenzi ya Mungu yatendeke katika jina la Yesu. Tuelekeze Mungu, tujali Bwana, tutendee, jidhihirishe kwetu, tukaishi maisha ya utaua, tukaishi maisha yanayokupendeza Mungu, tukatembelee katika njia zako, mapenzi yako yatendeke. We bless you Jesus, we worship you Lord, we give you glory Lord, we attribute all power and might unto thine holy name Lord. Fanya mapenzi ya Bwana. Roho wa Bwana tawala, wakualika utawale, wakualika uenende pamoja nasi, utuelekeze, uorodheshe hatua zetu Bwana, ili mapenzi yako yatimie. Hukutuita tukupie jangwani, bali umetuita tumalize safari na ushindi mkuu. And out of jubilation we had in that city. Oh Lord, we bless you, we worship you. Thank you Jesus. Hallelujah. Roho wako fanya mapenzi ya Yesu. Wakualika utawale, tawala maisha yetu, tawala familia zetu, tawala kanisa lako Bwana. Roho wa Bwana Fanya mapenzi ya Bwana. we worship you. Karibu Roho, fanya mapenzi ya Bwana. Karibu Roho, fanya mapenzi ya Bwana. Asante Yesu. Karibu Roho, fanya mapenzi ya Bwana. Roho wa Ngai twakũgwata ũgeni kanitha-inĩ wa Mwathani mũthenya wa ũmũthĩ, mĩtũrĩre-inĩ ya andũ arĩa amũre mahinda maya tũratũra, nĩgetha thogothogo iria twanagĩa nacio na mĩthingi ĩtarĩ ya ũrutani wa wĩtĩkio yage mweke thĩinĩ witũ. Koragwo na thirĩ o wa kwendana, ũtũtongoragie na ũtũikaragie, na wendo wa Ngai ũgĩkĩkaga mĩtũrĩre-inĩ itũ. Twahoya gũtongorio nĩ Roho, tondũ andũ arĩa matongoragio nĩ Roho matikaga kwenda kwa mwĩrĩ, no nĩ mekaga kwenda kwa Ngai mwene mwĩto witũ.
Roho Mutheru tutungate ugitwanagia njira cia Ngai tucigere nigetha tukarikiriria kwa Ngai na tuture turi andu arathime ni Ngai. Mĩciĩ ĩno ndamĩthũngũthia na kũrĩ we, athuri aya Mwathani gomana na mabatara mao, atumia aya oromonekanĩra, andũ aitũ ethĩ na ciana citũ, Mwathani ũrocitungata na ũmeyonithie nigetha makũmenye na matũre makumĩte thutha. Ũrotũrathima mũno, tũkire na rĩtwa rĩaku Jesũ, na rĩu nĩtwainũka ona rĩtwa rĩu, na nĩndahoya rĩtwa rĩu rĩtũikarie thĩinĩ wa kiumia gitũ gĩothe, kuma mwambĩrĩrio wa kiumia nginya mũrĩkĩrĩrio. Mahiũrania-inĩ maitũ tũririkane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, twahoya Mwathani ũtũtungate. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩtwahoya. Naguo wega na wendani waku Ngai na ngwatanĩro ya Roho Mũtheru irogĩa na ithuĩ na hingo ciothe. Amen. Jesu atũrathime. Wĩcirie atumia nĩo megũtigagwo. Mungu atubariki.